Kembaramshe, after 20 years since your last visit to Washington, D.C., I wonder what are your impressions visiting Washington this time and meeting with some of the professors and students at George Washington University and Georgetown University? nga dana mapemne lo nishira yere tani ta sachende thone khasa tani Washington lota dana tani teranga tani lota de ni ga shirur go kopai na da nang girgan so dam nyam da dola yabo yonji de nga rang sorna go wanda shina pe gaboshon chi jinsen karitena chig de ta de ngaso American rezin na te lotra mombo na na pöjü na tang chul de lojon shia da na nyamsle ya da pe mombo de te nga rango ne na pe galeshon tene nisi ta ge na ngaso tangrap ko chan hajam phejin ro yo pe ne kamna tene namba sanji ba ge chu da na nika de 판슨 다 냠뇨지야 다나 슬로존 시야다 카르침보레 데나 나랑근고네 나 게르금몽볼라 tani jantra shongwe dana khona bim dangge tani shisha mamboz de kowa kostok sarba kieson tani nga tari hajang semcho gawo shong. So Kembaramshe, if you were a student here at Georgetown University, what kinds of classes would you be interested in taking? What field of study might you major in? ngarang ge na ta karende nzanda kang demne rezera ta ngarang na ta churna tare chonchong indi tangbo tare ti lomjang ya jing chote na tene nga girgang de lene dan damre na ngama ina girgang tare girgang namre tandaри na na zo tare 지 마옹 네금나 다리 길긴 바가 다리 레네다나 데네 다리 길긴 능나야 단다나 지 출르 담제라 요나다나 데네 다리 로 미 르그 지 단츠르 바가 미 르글라 신나 지 랑라 소소야나 개판 망보요레다나 옛나 지 로아 미 쉬라 셈가 칸라 판바요 너가 디모가 다리가 다 데카요네나 가라 옛나 다 된 담제레